Hi guys, welcome back to Barbie's Kitchen. Uyu munsi ngiye kubereka ukuntu mwateka crepe. Mu gukora crepe turakoresha sucre vanille imwe, amata y'inyange, ifarini, amagi abiri n'isukari. Tugiye gutangira dupima ifu turakoresha muri crepe. Turakoresha iki gice cy'igikombe. Turangiza n'amata nayo tuyapime, nayo turakoresha igice cy'igikombe. Tuyashyiremo, tubivange. Turangiza dushyiremo sucre vanille imwe. Dushyiremo n'ibiyiko bibiri by'isukari. Turangiza tumeneremo amagi. Ubwo dusoje kuvanga ifarini yacu, ubu ngubu tugiye guteka crepe. Ubu ngiye gushyiramo amavuta. Ubu tugiye gutangira guteka crepe.
turashyiraho amavuta kugira ngo crepe itaza gufata ipanu. Iyo ubonye amavuta ashize ku ipanu wongera ahandi, ukongera ukayasiga ahantu hose. Ubu ngubu turangije gukora crepe zacu, ziri ready twarya. Zisa neza cyane, namwe ndabashishikariza ko mwabigerageza iwanyu mukazama ibisubizo byanyu muri comment section, kandi nimwibagirwe ku likinga, gusubscribinga no gusharinga. Murakoze.